i 10 ljudi. Danas snimamo jedan tutorial kako ubaciti teksturu u vaš Minecraft. Pošto ima dosta videa, ajde i na moj kanal nešto da izađe. Pa sad ću vam objasniti, pa ako vam nešto nije jasno imate komentar. Krećem. Imate koji vaš Minecraft, već ne da ja koristim Google. Onda, bilo šta, tražite neku teksturu. Tražite bilo koju teksturu, samo kucate, na primjer, to, ne znam, ajde, i tako. Imate ovdje dosta video snimaka. Bilo koje, kad nađete to sve, to će vam biti lako. Nije da teško, imate na različite sajtima teksture. Kad sve to skine, dobro, to nećemo računati. Izađete. Ovdje će vam se tu će vam se otvoriti nešto, tu će vam se otvoriti vaša tekstura, to što ste skinuli, i vi to prebacite na ovako, pošto meni je XP, slično je ovako na Windows 7. Na Windows 7 kucate odmah run i tako ćete naći. Ovdje je kod mene na XP odmah ima run, kliknete i kucate ovo što je bilo napisano. Shift i peticu, tako je kod mene. I kucate app, to je posto i još jednom app, data i još taj posto. Ok, i izbacit ćemo application data. Uđete na .minecraft, ne znam gdje vam je to tačno, to mora biti ovdje negdje, meni je na prvom mjestu. .minecraft. Tu imate svašta, evo ja sam skinula čitove. Kad sam vidjela da znate, ne koristim više te čitove, pa kako kad. Onda odete na to što mi je, resource pack, i ja sam pogubila. Odete na resource pack i to vidite ovako. Sve to prebacite tako, koju već dobijete, pa tu prebacite. Evo ja imam, ovo ne znam, neka tamo, Faithful, poznate Full Craft, imate na Full TV, pa pogledajte kako su oni prebacili, pošto to je malo drugačije nego ostale teksture Full Craft. Huahvi, isto texture pack, to smo da. Onda Huahvi, to mi nije ništa, zato neću. Spah Pur BD, to je tekstura Spah. I onda ovo mi ni za što ne služi. Ja koju teksturu najviše koristim? Pa ja malo ne koristim Huahvijevu teksturu, pošto mi se sviđa za PvP, pa ne znam koji vi ukus imate, pa dobro. Onda, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako sam vam bilo šta pomoglo, zavite sub, share, like, pa hvala napred i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!